que Dieu est Eu vos esprit. digo sempre que Et quand vous lisez la parole de quando Dieu, leem a palavra de Deus, lisez, leem, mais demandez à Dieu mas perguntam a Deus de vous accorder un discernement. de vos dar o discernimento. Parce que quand nous lisons, quand nous écoutons ce que les gens disent, Porque quando nós ouvimos o que as pessoas dizem, c'est contraire à la é parole. muito contrário à palavra. Mais les gens vivent de cette manière. Mas as pessoas vivem desta Mais maneira. parce que les gens veulent vivre de cette Porque as manière. pessoas querem viver desta maneira. Alors, je vais parler de la Agora eu vou chair. falar da carne. Avant de parler de la chair, Antes avant de de falar donner da carne, la définition, vou dar je vais donner la a définition. definição. La chair, 2 points. A carne, 2 pontos. Voilà, je commence par là. La chair, Vou 2 começar por points. aqui. A carne, 2 pontos. Ce sont nos affections, São as nossas afeições, nos désirs, nossos prazeres, qui sont contraires à Dieu. que são contrários ao Senhor. C'est ce qu'on appelle la chair. É o que nós chamamos a carne. Donc la chair, A carne ce sont des affections, são afeições, ce sont des désirs, são prazeres, mais qui sont contraires mas que são contrários ao Senhor. à Dieu. Donc que quelqu'un ne fasse pas autre chose. Que alguém não faça algo ao Que contrário. quelqu'un ne dise pas Que alguém não diz que la chair que a carne est limitée seulement au é sexe. limitado no sexo. Non, la chair c'est des désirs. A carne C'est é o des prazer. affections. São prazeres, são Mais tous ces afeições. désirs, Mas todos toutes ces esses prazeres affections sont contraires à Dieu. são contrários ao Senhor. La deuxième définition de la chair A segunda definição La da chair. carne, a carne signifie significa rébellion. rebelião. Et maintenant, je vais E agora eu vou expliquer explicar que la rébellion, que a rebelião c'est marcher é andar en désobéissance à la parole. ao contrário da palavra do Senhor. Alors, Galates chapitre 5, on va voir ces manifestations. Vamos ver essas manifestações. Nous lisons 19 à 21. Galates Vamos ler o chapitre 5, versets capítulo 19 19 à 21. a 21. On va tous lire Vamos ensemble. todos ler juntos. Nous lisons ça comme le journal, mais je ne voudrais pas qu'aujourd'hui on lise comme le Nós journal. lemos isso como um jornal, mas eu não gostaria Aujourd'hui, il n'y a que... pas de journal. Hein. Lêssemos como Aujourd'hui, journal. Hoje, c'est la concentration. hoje é a concentração. Voilà. Or, les œuvres Oh, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont. Non, il faut les lire. tem que ler. À chaque fois que vous voyez une virgule, Todas as vezes que vem uma vírgula, reposez-vous un peu pour comprendre. Bon, alors, on commence. vamos começar. Ce sont l'impudicité, A impudência, l'impureté, a impureté, la dissolution, verset 20, versículo 20, l'idolâtrie, a idolatria, la magie, a magia, les inimitiés, inimizades, les querelles, discussões, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, divisões, les sectes, sectas, 21, 21, l'envie, prazer, l'ivrognerie, les bebedeira, excès de table et les choses les semblables. choses semblables. Je vous dis d'avance, Então vos digo, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Écoutez-moi ici. ouvem aqui, Écoutez-moi très bien. ouvem muito bem. On parle de la chair. Estamos a falar da carne. Nous parlons du royaume des ténèbres. Estamos a falar do reino das Et trevas. dans le royaume des ténèbres, E no reino il y das a trevas les esprits méchants, tem os les espíritos esprits qu'on ne malignos, voit pas à espíritos que l'œil nós nu. vemos a olho nu. Mais sur la terre, j'avais dit, il y a ce qu'on appelle les agents conscients, les méchants. Mas na terra há pessoas conscientes Le troisième département e o terceiro qui departamento combat nos vies, que combate a nossa vida c'est la chair. é a carne. Et quand on parle de la chair, Quando falamos da carne, on veut parler du corps tout entier. queremos falar do corpo todo inteiro. L'esprit, O espírito, l'âme, a e le alma corps. e o corpo. ce que nous venons de lire O ici, que acabamos de ler aqui ça nous démontre nos mostra que ce qu'on appelle les o que manifestations. nós apelamos as manifestações. S'il arrivait E se um que dia, dans notre vie, na s'il nossa vous plaît, vida, por favor, s'il arrivait se um que dia, dans notre vie, nas nossas vidas, nous avons une seule de ces choses, temos uma dessas coisas, c'est que nous sommes charnels, é porque somos da carne. c'est que nous sommes
en rébellion contre Dieu. é porque estamos em rebelião Je contra voudrais que Deus. vous soyez vraiment Eu gostaria attentifs. que, C'est-à-dire, quand on parle du royaume de Dieu, e quando falamos do reino de ne Deus, croyons pas que c'est aussi facile comme ça. não pensem que é tão fácil. Parce que quelqu'un ici dans la chair, Porque alguém aqui na carne, parce que vous voyez toujours, quand on parle de la chair, que vem quando les falam gens da carne, voient toujours as pessoas pensam ce qui a rapport au sexe. Non, que é sobre o sexo. Não, c'est inclus, está mais incluído, ce n'est pas la base. mas não é a base. Il y a les disputes, Tem il y a les disputas, querelles, il y a les animosités, il y a l'envie. tem o Et toutes prazer. ces choses, en Todas principe, essas coisas, le Seigneur Jésus l'a bien dit. o Il Senhor dit, Jesus Cristo disse, ce ne sont pas, não são, ce n'est pas ce qui entre qui suit l'homme, não é o que mais entra, c'est ce qui sort de mas é l'homme. o que sai. Comprenez? Que suja Et o homem. qu'est-ce qui sort de l'homme? E o que é que sai do homem? Ce sont les œuvres de la chair. São Vous savez, je vais vous expliquer. Vous ne pouvez pas servir Dieu Vocês não podem servir a Deus et Dieu ne pas manifeste dans votre vie. e Deus se manifestar na vossa De vida. même, vous ne pouvez pas Vocês servir não le podem diable servir et ao qu'il ne diabo soit pas manifeste dans votre e que vie. não se manifesta na vossa vida. Vous manifestez. Vocês Ou je dirais manifestam. mieux, nous Ou direi melhor, manifestons nós manifestamos les œuvres de celui que nous adorons. Soit de Dieu, ou de Deus soit du diable. ou do diabo. Mais que dirons-nous donc Mas o que é que à diremos? quelqu'un qui dit, Alguém que diz, j'ai le Seigneur, tem o Dieu Senhor, me parle, Deus je fala prêche la comigo, parole, prego a je palavra, sens, j'évangélise, Evangelho. je fais tout ce que je peux faire Faço tudo o que eu posso pour Dieu. para Deus. Mais en moi, Mas em mim il y a l'orgueil. tem Or, orgulho. l'orgueil O orgulho n'est pas dans l'agenda de Dieu. não está no agendamento Vous de savez, quand Deus. le diable veut Você vous sabe détruire, quando o diabo Il peut quer vous faire que vous destruir, devenez orgueilleux. faz com que vocês Comprenez, sejam les orgueilleux, orgulhosos. on n'a plus rien à leur apprendre. Os orgulhosos já não têm nada a lhes ensinar. Orgueil sur orgueil. Orgulho Mais sur après, orgulho. vous voyez quelqu'un qui est rempli d'orgueil Mas vocês veem alguém que et está qui se met à prophétiser. orgulhoso e fica Dieu profetizando. a dit, Dieu a Eh, dit, Deus Dieu a disse, dit, Dieu Deus a disse, dit. Deus Et disse. l'assemblée acclame. Yeah. Ainsi dit l'Éternel. Le pauvre Mais non, acclame. Dieu ne parle pas chez les orgueils. Deus não fala Il faut com que vous le malucos. sachiez. Tem que saber. L'arrogance n'est pas dans le calendrier de Dieu. Arrogância não está no Quand vous vous agendamento do croyez Senhor. trop, Quando vocês quand vous pensam vous que- croyez supérieur aux Quando autres, vocês pensam que bien são aimé, je superiores vais aos vous dire outros, quelque chose. vou Je dizer peux algumas bien coisas. me taire, Posso mais muito quand bem je ficar vous calado, regarde, mas quando je vos peux me olhos, dire en moi, posso me dizer vous em êtes mim, inférieur. vocês são Ça c'est inferiores. l'orgueil. Isso é o Mais je n'ai orgulho, pas é ouvert orgulho. la bouche. Mas Et não abri a l'orgueil, boca, bien mas aimé, o orgulho c'est dans le cœur. está no Et coração. bien aimé, c'est pourquoi la Bible dit, A Bíblia par-dessus diz, tout, por cima de vous tudo, devez vocês garder devem votre guardar cœur o vosso par-dessus coração. tout. Por cima Pourquoi? de tudo. Por Il y a quê? des gens Tem qui pessoas disent, que qui dizem, viennent à l'église, que vêm à qui igreja, servent Dieu, que servem mais a qui sont Deus. charnels. que são da carne. C'est pourquoi au milieu de vous, Por isso, no meio de vocês, il y a des querelles. tem discussões. Est-ce que vous m'écoutez? Será que conseguem me ouvir? Ça, c'est le message du royaume. Essa é a Dans mensagem le do reino. deuxième culte, je suis dans mon domaine que Dieu m'a appelé. Mais ici, il faut Le que je segundo vous culto, estou explique no meu évangéliquement. Comme Eu vou vous, explicar evangelicamente. les gens du premier culte, vous aimez ça. Je vais Mas vous as pessoas do enseigner. primeiro culto gostam disso. Oui. Et puis quand vous venez, quando vous vocês vêm, venez pour être enseigné, appliquez aussi la parole, mes bien. Aplicam-se a palavra. Je peux servir Dieu. Posso servir a Deus. Je dis que je sers Dieu. Digo que servo a Deus, Mais en réalité, mas na je realidade ne suis pas sur la voie de Dieu. não estou no caminho do Senhor. Il y a des personnes charnelles, Tem pessoas que estão na mais qui font carne, 40 ans à l'église. mas fazem 40 Alors, anos si vous na dites que igreja. vous êtes de Dieu, E se vocês dizem que são da la Bible dit Deus, que A Bíblia les œuvres de la chair sont manifestes. Sont Quand on dit manifestes. manifeste, Quando dizem c'est-à-dire c'est manifeste, ce qui est visible é aquilo à l'œil nu. É aquilo que é Dis visível. à quelqu'un a à l'œil nu. Diz a alguém a l'œil nu. Olho nu. À l'œil nu. Ça se voit. Ah, olho Ça se nu. voit. On voit parmi vous les disputes. Vimos entre Lui, vocês. vous priez dans la même inimizades. église, Vocês oram na mesma mais igreja, vous ne vous parlez pas. mas não conversam. Ça fait 10 ans, 5 ans. Faz mais de Et des 10 fois même, anos, vous 5 n'avez pas anos. commencé vos problèmes ici. Às vezes não começaram o vosso problema aqui. Ça fait 10 ans, vous ne vous parlez pas. Il Faz s'est 10 fait anos que vocês já não falam. que vous vous êtes retrouvés dans la même église, E acontece que mais vous gardez encontram le na mesma même igreja, confort satanique. mas guardam o mesmo conforto satânico. Vous êtes charnel. Vocês são da carne. Écoutez-moi bien. Ouvem muito Vous bem. êtes
chair. Vocês são da carne. Ne vous précipitez pas à prier Não se au nom de precipitam a Jésus. a orar Tous ceux qui em me nome de combattent, Jesus. personne ne te Todos aqueles combat. que me combattem. Vous vous combattez vous-même. Vocês se combatem a vocês mesmos. Vous êtes dans la chair. Estão Vous savez, na les carne. gens qui sont dans la chair Sabe, as pessoas que ont estão na toujours carne tendance à croire qu'ils sont victimes. têm sempre a tendência de crer que são vítimas. Et ça ne se passe pas comme ça avec Dieu. Não se passa assim com o Vous voulez Senhor. avancer avec Dieu. Vocês querem avançar com o Senhor, Mais que dirons-nous de quelqu'un mas o que é que diremos qui de dit alguém que je que suis un homme spirituel? sou um homem Je prie le espiritual, Seigneur. ora Mais ao Senhor, je peux mentir là posso où je ne mentir peux même pas onde mentir. não posso mentir. C'est-à-dire que le Quer dizer mensonge que a mentira est, é tipo, je ne sais pas comment le dire, nem sei como explicar-lhe, le mensonge est automatique. a Voilà. mentira é automática. Donc quand je reste comme ça, Quando fico assim, est-ce que vous avez... será Oui. que tem Oh non. sim Oh ou non. não? C'est-à-dire que Quer vous, dizer que vous formulez, vous prenez Vocês 30 formulam minutes. 30 Dans minutos, 30 minutes, em 30 minutos, vous montez pendant 30 vocês minutes. mentem Vous durante êtes 30 à minutos. l'aise. Vocês estão muito à Et quand vontade. vous finissez de mentir, Quando vocês acabam de pour mentir, vous, para vocês, je me suis défendu. me defendi. Est-ce que vous me comprenez? Será que vocês me Et vous entendem? nous faites souffrir. E vocês Nous, estão a nos fazer nous sofrer. vous prêchons la Nós. parole de Dieu. Nós C'est ce pregamos qui fait o que quand evangelho. vous prêchez la parole, Quer dizer, quando nós vous vous pregamos o retournez evangelho, contre nous. e vocês Regarde, voltam Jésus contra nós. prêche la parole aux gens. Óbvio, Jesus Alors, pregou. si Jésus vous prêche la bonne E parole, se Jesus vos prega pourquoi a vous boa prenez palavra? encore les pierres pour les lapider? Por que você Et pourtant, pega il vous pedras prêche les para bonnes tirar? paroles. Vous avez dit que vous connaissez Vocês querem Dieu. Vous avez dit conhecer que a vous Deus. connaissez Moïse. Vocês dizem que Maintenant, conhecem Moïse. celui qui est plus que Moïse est devant vous. Mas aquele que Et é vous mais prêchez que la Moïse parole, está vous voulez diferente le de lapider. vocês querem Parce que lapidar. vos œuvres Porque vocês ne sont pas bonnes. não Et são c'est la boas. chair. E a carne, La chair fait que a carne faz je com ne suis que pas avec Dieu, não estou com mais Deus, je me dis, mas me moi digo, Dieu me parle. Il é te o dit Deus fala quoi? comigo. Ele, o que é que ele te diz? Qu'est-ce que Dieu te dit? O que é que Deus te diz? Qu'est-ce que Dieu peut dire à quelqu'un O que é que Deus pode dizer a qui alguém marche en rébellion que avec anda em rebelião com ele? Vous voyez, il y a Vejam une que histoire dans la Bible. Há uma história na Bíblia. Le roi O rei Saül, Saul, ce roi esse rei, rempli d'orgueil, tinha muito orgulho. Dieu lui parle. Deus falava com ele Il fait le contraire de ce que Dieu e lui ele dit. vai e faz o contrário que o Deus disse. Et à la fin, il veut justifier No que fim, quer justificar que j'ai fait d'abord fiz, por ce que enquanto, le peuple m'a demandé de o que o faire. povo pediu para fazer. C'est bien aimé. Nous Bien sommes amado. nombreux à faire ce que les hommes veulent que nous Somos fassions. muitos a fazer. Notre manière d'agir A aujourd'hui, nossa maneira de agir hoje c'est par rapport aux hommes. é por causa dos homens. Est-ce que vous me comprenez? Ouais, Dependemos il faut dos plaire homens. aux hommes. Quand je vais sortir Quando là, eu vou sair, quand je vais dire ceci, não vou dizer on isso. va m'acclamer. Vão me Nous allons aplaudir. t'acclamer. Vamos te aplaudir. Nous qui Nós t'acclamons, que te aplaudimos, nous t'acclamons aveuglement. te aplaudimos Parce que nous sommes aussi des cegamente, aveugles porque pour somos acclamer un autre aveugle. para aplaudir Mais cego. quand vous avez, Mas quando tem, quand vous avez des quando tem éloges des hommes elogios dos homens, et que Dieu ne vous agrée pas, que Deus não quelle aceita, sera votre fin? qual será o vosso fim? Je vais juste travailler. Vou Je simplesmente vais juste trabalhar faire quelque chose simplesmente pour fazer que uma coisa, vous voyez para que que vocês vejam j'existe. eu existo. Tout est par rapport Tudo. à autrui. Vous comprenez? Vocês C'est ça, entendem? la Isso, chair. a carne. Sinon, si Non. c'était, vous savez, dans l'œuvre, Vocês dans sabem, l'amour de Dieu, No dans amor la de vie Deus, chrétienne, na vida cristã, il y a ce qu'on tem appelle o que nós chamamos le désintérêt. C'est-à-dire, o desinteresse. quand Quando, vous servez Dieu, quando vocês servem a Deus, vous n'allez pas vous occuper de vous-même. não vão cuidar de vocês mesmos. Vous occupez d'abord des autres. Vous vous Primeiramente, occupez des autres, n'est-ce pas? Vão se C'est ocupar dos pourquoi outros. on vous appelle por isso que vos- serviteur. Nos chamamos Je ne sais pas si vous comprenez. Será que- Le será que serviteur ne s'occupe pas de lui-même. Il sert qui? Les autres. os outros. Maintenant, là où il y a la chair, Onde há a carne, c'est l'égoïsme. são os egoístas. C'est-à-dire, je fais tout par Faço rapport tudo. à moi-même. Por mim, Vous savez, sabem je que ne sais pas si cela vous est arrivé. não sei se Ça já fait plaisir, aconteceu. hein, quand les gens vous acclament. Quando alguém aplaude para vocês, Vous comprenez? entendem? Il y a quelqu'un au Congo qui Tem voulait alguém de no l'argent Congo à un que queria chef. dinheiro, Il dit au o chef, diz ao chefe, le créateur de ceux de la terre, o Criador do céu e a terra,
C'est toi mon boss. És tu, meu boss. Il n'y a pas un autre boss sur la terre. Já não há outro boss na Et lui, il écoute. E ele ouve. Il descend de sa voiture. Desce do seu carro. Il fait semblant de ne pas écouter, mais il écoute. Là, il marche. Faz tipo não está entendendo, mas C'est toi tá seul. entendendo. Il n'y a personne sur la Já terre não há ninguém como tu. qui soit comme toi. Tout ça, c'est pourquoi? Isso tudo é para quê? C'est parce qu'ils savent É porque que sabe lui aussi, que ele também il aime ça. gosta disso. Vous comprenez? Entende? Quand vous n'aimez pas les Quando éloges, vocês não gostam de elogios, ça se fait voir. vê-se. Quand Dieu élève quelqu'un, Deus au eleva grand alguém. jamais, tu peux vivre dans l'orgueil. Podes viver no Parce que orgulho. quand Dieu vous élève, Quando Deus le eleva, premier signe o primeiro qui sera manifeste qui va se manifestar, s'appelle l'humilité. se Mais chama quand Dieu humildade. vous élève Mas quando et vous Deus vivez dans eleva, l'orgueil, e quando vous vivem n'êtes no pas de orgulho, Dieu. Vocês não são de Deus. Et là, ce n'est pas Dieu. E aí não é Dieu ne peut pas élever quelqu'un Deus não pode elevar pour que la alguém personne para a pessoa vive dans l'orgueil. viver no Et ça, orgulho. c'est la chair. Isso é a carne. Évitez de vivre dans la chair. Evite a viver na carne. Évitons, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Evitemos a viver La na chair nous détruit. A carne nos Parce que quand on destrói. voit la chair, Quando vemos c'est a collé à carne, nous. está C'est ce que colado a l'apôtre nós. Paul dit. É o que Le apóstolo bien, Paulo je fala. le sais, mais je Bem, ne le conheço, fais mas não pas. faço bem. Bien-aimé, Jérémie Bem 17, amado, 9 a dit. Jeremias 17 diz. Mets-moi Jérémie 17, 9. Il dit, Mete, le Jérémie. cœur, O le coração, cœur, o coração, le cœur, o coração. il est comment? É como? Le cœur. O Là, coração. tout le monde connaît ce verset. Todo Tout le mundo monde. conhece esse versículo. Quand c'est en sa faveur, Quando, vraiment, quando é le cœur de l'homme, o coração do homem, ça c'est en sa faveur. esse é porque lhe interessa. Mais celui qui dit le cœur de Mas há l'homme, alguém que diz, en lui aussi, nele mesmo, il y a la haine. tem o Mais comme on lui a fait du raiva. mal, Mas là quando il ele- commence. Le cœur de l'homme. coração do homem. Mais il y a des gens que tu as gardés dans ton Mas tem cœur. Le alguém cœur que de você guardou no teu l'homme. Le coração. cœur est O coração tortueux par-dessus é tortueux. tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Vous comprenez? Qui peut connaître le cœur de Quem l'homme? pode conhecer o coração do homem? Ce n'est pas tout ce qu'on dit, tout ce qui sort de la Nem bouche tudo que sai da boca qui est sincère. que é sincero. Vous comprenez? Entende? La Bible dit que La Bible c'est de dit l'abondance du cœur C'est de que la l'abondance bouche da parle. boca fala. Vous comprenez? Entende? Et on va expliquer ceci Vamos dizer assim. pour dire que Para dizer dans que notre cœur, no nosso coração, tout ce que nous avons de bon, tudo que c'est temos ce de qui bom doit sortir é de o que notre tem que bouche. sair da nossa boca. Mais s'il arrivait Mas que se dans notre cœur, no nosso nous coração disons autre chose digamos outra coisa et nous gardons autre e chose, guardamos outra nous coisa, sommes charnels. somos da carne. Évitons l'hypocrisie dans la Vamos maison de evitar a Dieu. hipocrisia na Vous ne casa pouvez de pas Deus. marcher avec Dieu Você avec não pode andar hypocrisie. com Deus. Vous savez ce que hipócrita. vous êtes. Vocês sabem o que são. Vous n'avez pas besoin qu'on vous dise ce que vous êtes. Vocês não têm. Votre cœur vous dit ce Vosso que vous coração êtes. diz o que vocês são. Chacun de nous sait ce Cada qu'il est. sabe aquele que En ele bien é. ou en mal, il Em sait. bem ou a mal, ele Chacun de sabe. nous sait Alguém sabe. que tel que je suis, Que da je maneira prie que eu le estou, Seigneur. oro ao Senhor, Mais j'ai un cœur mas tem coração qui n'aime pas voir quelqu'un reçu. Não gosta de Tu ver le alguém sais. elevado. Tu le sais très Tu bien. sabes muito bem. Mais quand tu as un cœur comme Mas quando cela, tens coração ne desta demande maneira, rien à Dieu. não pede nada a Deus. Pourquoi nous cherchons à ce que Dieu nous Por bénisse que quand procuramos que notre Deus nos cœur ne abençoe? pas lavé Quando- pour lui? Quando nosso coração, David a posé la question, David perguntou, qui montera à la montagne sainte? quem Qui subirá, montera à la montagne quem sainte? subirá na montanha Qui santa? montera à la montagne sainte? Quem vai Tu ne subir na peux pas montanha te santa? présenter Você não devant pode Dieu se apresentar tout devant en Deus étant charnel. ao Il ser da est carne. esprit. Ele é espírito. Il est esprit. Deus é espírito. Il est esprit. Deus é espírito. La Bible dit A vos Bíblia diz, désirs, vossos prazeres, vos affections, vossas aflições, les désirs que vous avez os prazeres que sont vocês têm inimitiés são inimizades avec Dieu. com Deus. Dieu vous regarde, Deus vos olha, mais Dieu ne marche pas mas avec Deus vous. não anda com vocês. Dieu vous regarde, regarde. Deus Nous olha. avons cette manière Temos essa maneira de rester seul de ficar et de sozinho, commencer à penser du mal des de autres. começar a pensar Parfois mal dos par outros. simple Às envie, vezes, parfois par às jalousie. vezes por On est assis, on pense à faire du mal. pensamos a fazer mal. Et regardez, Olhem, on fait du mal, fizemos on o mal, médite le mal meditamos o et mal, on le met en exécution. metemos em prática. Après, on vient prier Dieu Depois vemos orar a pour dire Deus Dieu merci para dizer Deus pour la obrigado journée, pelo dia, pour la santé, pela pour saúde, tout ce que tu fais por tudo que tens dans feito ma vie. na minha vida. Merci Muito Seigneur. obrigado, Senhor. Amen. Amém.
La Bible dit, A Bíblia diz, on ne se moque pas de Dieu. não brincamos com o Senhor. Não se brinca Tel com que o je vous Senhor. prêche la parole aujourd'hui, Estou a pregar a palavra hoje. nous ne sommes pas obligés Nós, d'atteindre nós lundi. não somos obrigados. Vous comprenez? Entende? Lundi, ce n'est pas notre jour. C'est un jour à venir. É dia que vem. Nous allons dire que nous allons atteindre lundi Vamos dizer par que la vamos, foi. vamos Mais chegar on à n'est pas segunda-feira. obligé. Mas não somos Vous obrigados comprenez? a chegar Cela na veut segunda-feira. dire, Isso quer dizer que le jour où vous entendez la o voix du dia que vão Seigneur, ouvir a voz do Senhor, préparez-vous. preparam. Préparez-vous. Preparem-se. Évitons de Vamos vivre, evitar de viver prier avec e des orar rancœurs. com Dieu n'aime rancores. pas ça. Deus não ama Bien-aimé dans le isso. Seigneur, pourquoi Bem vivre amado, dans des Por rancœurs que et dire que viver no- Dieu est bon? E dizer que Deus é Tout bom. ce que vous faites à Dieu, Tudo que vocês si fazem a Dieu Deus, voulait, se Deus cria, vous jugez. Regarde, Vous si julgar. Dieu veut nous juger, se Deus quer nos selon julgar, sa justice, qui restera sur la terre? quem vai ficar na terra se Deus nos julgar? De uma maneira Regardez, justa. il y a un homme qui s'appelle Tem homem que chama-se David. David. Il a dit, David disse, Éternel, Deus ne me juge pas não me julga, selon ta justice, mais juge-moi mas julga-me. selon ta miséricorde. Vous savez ta pourquoi? miséricorde. Parce qu'il a Porque- dit, porque ele disse, je suis né dans le péché. eu nasci no pecado. Ma mère m'a conçu dans le péché. A minha mãe me teve no C'est-à-dire, pecado. quelque part, Quer dizer que il reconnaît ele reconhece qu'il commet des erreurs. que ele comete Si erros. quelqu'un reconnaît qu'il commet des Se alguém erreurs, reconhece si que comete vous erros, reconnaissez, se vocês reconhecem Si que cometem je erros, reconnais, se eu c'est que reconheço que cometo erros, mon voisin aussi peut commettre une o erreur. meu vizinho pode cometer erro. Est-ce que vous me comprenez? Será que vocês C'est pas mon problème. não é o meu problema? Même si vous n'êtes pas content Mas de se ce vocês não message, estão contentes je dessa vais le mensagem, prêcher. eu vou pregar. Je veux pas, Não vou, je veux pas avoir peur parce não vou que ter medo de Não. porque não. moi j'aime le culte. Le premier Eu- culte, j'aime parce Eu que amo o primeiro culto porque vous faites semblant de bien écouter. vocês fazem. Vous comprenez? C'est pourquoi moi j'aime le premier culte. Por isso que eu amo o primeiro culto. Vous faites semblant de bien écouter. Après, dit, ah, le pasteur là, il prêche. Hein. Aí, o pastor prega, prega, Il prêche. Mais bien aimé dans les mas bem Seigneurs, amado no Senhor. regardez la chair. A carne, Celui qui est charnel aquele que vive na carne, ne peut pas connaître la volonté de não Dieu. pode conhecer a vontade de Ça fait Deus. très longtemps Faz muito que tempo nous prions le Seigneur. que nós oramos ao Senhor. Mais notre problème avec Mas o nosso nous-mêmes, problema conosco c'est mesmo que ce n'est pas d'abord les autres. não Le os royaume outros. des ténèbres que nous croyons nous O reino combattre, das trevas que nous que croyons nós que temos, nós c'est pensamos devant nous. Non, que está de frente c'est a en nós. nous. Está em nós. La haine, c'est en nous. A raiva está em nós. L'orgueil, O c'est en orgulho nous. está em nós. Le vol, c'est en nous. Roubar está em nós. Le mensonge, A c'est en nous. mentira está em nós. Donc, si nous Donc, avons la bataille, quer dizer, se temos uma la première bataille, a primeira dans le batalha, domaine de la délivrance, no la domínio première bataille da- n'est da pas deliverance, externe. não tá, não é La externo. première bataille est A primeira interne. batalha é interna. Vous comprenez? Entende? Ce qu'il faut faire pour devenir puissant O que deve fazer spirituellement, pra c'est de chercher à combattre les batailles internes. Tem que- Quand tem que vous batalhar réussissez à quando vocês combattre conseguem les a batailles combater internes, vous devenez as très batalhas fort. internas. Parce que quand Vocês quelqu'un ficam réussit fortes. Quando à alguém combattre ce consegue- qui est dans son intérieur, il évitera encore vai que le evitar mal que o mal entre dans son entra intérieur. no seu interior. Vous comprenez? Entendem? On prêche la parole. Estamos a pregar a Les palavra. gens aujourd'hui nous trouvent comme Hoje as des pessoas pensam personnes que somos inutiles. inúteis. Mais bien aimé, Mas, un bem jour tu amado, resteras dia, seul. Vous savez, ficarás ce n'est pas sozinho. tous les jours que tu seras avec les gens. Nem todos os dias que estarás com alguém. Je n'ai pas vu quelqu'un dans les comas Não vi alguém em et coma il demande à ceux qui sont avec quelqu'un. Tu es e seul. pede que esteja com alguém. Dieu Estás sozinho. arrivera toujours un jour Deus vai chegar à te garder seul, a te deixar face à sozinho. face. Frente a frente. Maintenant, examine-toi. Agora pense. Ça, c'est ce que Galate dit. Isso é o que o La Gálatas diz. même chose. A mesma Maintenant, coisa. quand les gens disent, Quando as pessoas dizem, le Seigneur viendra quand? o Senhor virá Quand quando? est-ce qu'il va venir? Quando é que o Senhor virá? Pour les hommes intelligents, Para as pessoas ouais, c'est ce inteligentes, que les pasteurs o prêchent. que os pastores Ah, pregam, ils disent toujours ça. dizem sempre as mesmas S'il coisas. devait venir, pourquoi il ne vient pas? Se ele deve vir, por que que ele não vem? Ok. Ok. Je vais vous dire quelque chose. Vou dizer alguma coisa. Si vous voulez savoir que le Seigneur Vocês va querem venir, saber se o Senhor vem ou não? regardez-vous Olhem vous-même. Vous comprenez? Vocês mesmo. 2 Timothée 3. 2 On va lire Timothée 2 10. Timothée chapitre 3. Premier verset
jusqu'au Primeiro 5e verset. até o 2 Timothée, quinto, chapitre 2 3, Timóteo, premier verset capítulo 3, jusqu'au primeiro 5e versículo, verset. até o Qu'est-ce que quinto. la Bible dit? o que a Bíblia diz? Voilà, on va lire. Sache Vamos que ler. dans les Saiba derniers que jours, il y nos aura des últimos temps. haverá Ok, tempos difíceis. attendez. Espère. Non, reviens. Premier, voilà. Est-ce que le temps dans lequel nous sommes, c'est facile? Será que no tempo em que vivemos é fácil? Vous qui cherchez Vocês que le procuram retour du Seigneur, lisez la a Bible. volta do Senhor, leiam Lisez bien a la Bible. Bíblia. Leem muito bem a Bíblia. Les hommes intelligents, lisez. Os homens inteligentes, leem. Les sages, lisez. Os sábios, leem. Les prêtres de la terre, lisez. Sache que Saiba que dans les derniers jours, nos on n'a pas dit dans le últimos premier jour, não mais disseram dans nos les primeiros dias, disseram derniers nos últimos jours, dias, il y aura des temps haverá difficiles. tempos difíceis. Deux. Car les hommes seront... Os homens serão egoístas. Attendez, garde le texte. On l'est ou on ne l'est pas? Somos. Parlez. Vous savez, Sabem que un jour dans notre Assemblée dia nationale, na il y avait nossa un débat Assembleia Nacional tinha où un debate. député s'est levé pour dire que Deputado levou-se e disse lui il trouve que les femmes sont ele pensa égoïstes. que as mulheres são Normalement, on egoístas. devait amener la loi, Normalmente devemos ter la loi uma lei que de la polygamie parce que les femmes sont trop égoïstes. porque as mulheres são Elles veulent rester seules. muito egoístas, eles querem ficar sozinhas. Il faut qu'il y ait quand même d'autres qui Tem bénéficient que aussi. ter outros que vão Donc c'est la loi de beneficiar. la polygamie. Essa é a lei da. Vous voyez comment les hommes intelligents transforment la parole de Dieu? C'est de cette manière. É dessa maneira. Quand vous êtes égoïste, Quando vocês são c'est que vous ne egoístas, pensez qu'à vous-même. quer dizer que vocês pensam em vocês. Si aujourd'hui, Se hoje Dieu descendait ici Jesus vem hoje agora et qu'il posait la question, e que pergunte, j'ai quelque chose à remettre à quelqu'un. tenho algo a dar a alguém. Qui veut le Quem prendre? quer ter, Il y aura la bagarre ici. vai ter lutas aqui. Vrai ou faux? Verdade? Dieu veut donner quelque chose à Deus quelqu'un. quer dar algo a Mais nous alguém. sommes une foule. Mas Il dit, somos povo. qui veut le prendre? Les Quem gens vont quer? courir ici, les gens As vont pessoas vão tomber. correr, vão cair. Vous comprenez? Entendem? Oh, la vie chrétienne. A Je vida vous ai dit tout cristã, à l'heure, eu disse, il n'y a pas l'égoïsme. não há Ne egoísmo. pensez pas qu'à Não vous-même. pensam Il só em faut vocês. avoir l'idée de Tem penser que ter aussi a ideia de aux pensar autres. também nos Voilà. outros. Tu aimeras ton Amarás prochain. o teu próximo. Voilà. On a commencé par ton Começamos prochain no teu et on a próximo fini par e toi-même. acabamos C'est-à-dire, no premièrement, mesmo. Quer dizer mon que prochain primeiramente o meu et deuxièmement, próximo, moi-même. segundamente eu mesmo. Les égoïstes. Os Les égoïstes, egoístas, c'est shalom. os egoístas. Je sais que vous Shalom. êtes là. Eu sei que estão aqui presentes. Aujourd'hui, Hoje c'est votre tour. é a vossa On vez. commence. Ok. Vamos Ça, começar. c'est grave. Isso é grave. Ami de quoi? Amigo do dinheiro. Vous voyez? Moi, j'ai Vejam, vu un eu jour. vi dia. C'est un souvenir que j'ai gardé É dans uma mon lembrança ministère. que eu guardei no ministério. J'ai vu, on avait invité les gens à prêcher. Convidamos alguém para pregar. Et on a invité aussi, E il y avait plusieurs convidamos pasteurs. muitos Les pastores, pasteurs hommes pastores et les homens, pasteurs pastores femmes. mulheres. Et à la fin E du no fim séminaire, do il y seminário, a une femme pasteur teve uma mulher, que uma veio me pastora, voir. que veio ver-me concernant concernente son problème o spirituel. seu problema espiritual. Donc je lui expliquais le problème. Explicava-lhe o problema. Mais à la Mas, fin, no fim, elle me dit, j'ai un problème ela me que diz je tem n'ai jamais dit à problema quelqu'un. que eu nunca disse Mais a moi, alguém. je voudrais vous dire ça. Mas eu gostaria de vous Parce que je dizer. suis convaincu de la Porque manière estou- dont vous m'avez expliqué mon problème spirituel. J'ai Da maneira compris que me que explicaste. effectivement c'est ça mon Efetivamente, problème. é isso o Il meu dit mon problema. évangéliste. Ele me disse, meu evangelista, Tel que je suis, da maneira que eu estou, je prêche la parole. prego a palavra. Ça fait 27 ans que je Faz prêche la mais de parole. 27 anos que eu prego a palavra. Mais mon problème, Mas o meu problema, je n'aime pas voir un homme não avec l'argent. gosto de ver homem com dinheiro. Même quand c'est pas pour lui. Mesmo que não Même é quand il dele. compte seulement. Mesmo que não é dele. Je dois coucher avec cet homme. Tenho que Est-ce que vous vous rendez ir compte? na fornicação com este homem. L'homme, O homem ce n'est pas l'apparence. hein. não é a aparência. Nous nous jugeons nous-mêmes Nós selon nos nos julgamos apparences. nós mesmos com aparências. Nous étions assis. Nós estávamos sentados. Je me suis levé.
Levantei-me. C'est comme si j'ai eu des vertiges, après je me suis rassis. Foi, tive vertigem depois. Elle m'a posé la question, elle dit, Ela perguntou-me. ça vous étonne? Je dis non, moi ça ne Estás m'étonne pas parce que moi je suis Isso não me admira. dans le domaine de la délivrance, Porque estou no on domínio voit da tout. deliverance. Vimos tudo. Dit, jusqu'à présent, Até agora, tu vois les séminaires qu'on a fait, quer dizer, o seminário que nós tu fizemos. vois le pasteur tel, Quer dizer, visto o pastor j'ai couché Tel, avec elle hier caí na fornicação parce com qu'elle m'a ele. donné l'argent. Porque ele me deu Combien? dinheiro. Elle m'a donné Quanto? 2 millions de francs CFA. 2 2 milhões millions, de ça peut francs faire CFA. dans les 4 Não millions. pode fazer 4.000 euros. Mais elle est mariée. Mas ela é uma mulher casada. Entendem? Elle dit, qu'est-ce que je vais faire avec Ela l'argent diz, là? o que é que eu vou fazer com esse dinheiro? Je dis, moi je ne sais pas. Eu não sei. Vous comprenez? Entendem? Dans les derniers jours, Nos últimos dias, les gens seront amis. as pessoas De serão l'argent. amigos do dinheiro. Je lui ai dit, ok. Quand lui les gens dis, vont ok. rentrer, Quando as pessoas il vão faut, faire, entrar, il faut repousser, il faut faire une semaine. vamos fazer uma semana. Il faut qu'on prie avec vous. Temos que Je orar lui ai com dit, você. est-ce que lhe vous disse, pouvez arrêter de será que prêcher podes pour parar vous de occuper de pregar? votre salut? Procura Elle a accepté. Ela aceitou. Mais elle ela a une aceitou. église, il y a Mas na igreja tem plein muito. de fidèles. Et vous comprenez que quelqu'un qui fait Vocês 27, entendem alguém que faz isso, mais qui se bat. mas Parce que vous savez, que luta? Vocês sabem. quand vous êtes un homme public, Quando vocês quand les gens são vous connaissent, hein, uma figura pública, quand vous avez quando as pessoas des conhecem, problèmes, quando vocês têm ça problema, devient difficile fica difícil d'expliquer aux gens de explicar ce às que vous pessoas vivez. o que vocês Vous voulez vivem. seulement que les gens vous Vocês trouvent querem que as pessoas bom, parfait pensam comme que vous são êtes. bom, perfeito, da maneira que vocês Ça são. crée un blocage. Isso cria uma blocagem. Comprenez? Entende? C'est pourquoi il y a des moments Por où isso que há momentos les pasteurs doivent se que o réunir pastor devem se entre reunir eux, entre faire des eles, prières de combat fazer entre eux. orações de Prêcher, parce que combate. Porque si à chaque fois se sempre nous prêchons que pregamos a palavra et nous-mêmes, e nós mesmos, vous comprenez? entendem? Si la maman là s'est levée Se pour essa prêcher, mãe les gens vont levanta, acclamer. as pessoas vão Mais elle a un aplaudir. problème. Mas ela tem Son problema. problème, c'est quoi? O seu problema é que dinheiro. En portugais, c'est quoi? L'argent, c'est... Dinheiro. Voilà. L'argent. Il y a des gens dans cette église Tem pessoas nessa igreja qui aiment trop l'argent. que gostam muito do dinheiro, do cumbu. L'argent, c'est pas mauvais. Dinheiro não é mau. C'est l'amour de É o l'argent. amor do C'est pourquoi dinheiro. la Bible Por isso dit, que a Bíblia diz, ami de quoi? O De amigo do l'argent. dinheiro. Nos relations aujourd'hui, Nossas relações hoje. c'est parce que je sais que je É vais avoir porque eu quelque sei chose que chez vou ter toi. alguém, vou Meus ter algo amis, de ti. Meus amigos, La Bible dit a Bíblia diz que la sagesse du pauvre que o sábio do n'a pas d'effet. a sabedoria do povo não Écoutez, tem feito. Tu n'as rien. Não tens nada. Tu n'auras pas assez d'amis. Não terás muitos amigos. Peut-être tu auras des gens qui Talvez seront terás à côté de pessoas que estarão toi ao teu lado pour t'envoyer. para te enviar. Achète-moi ceci. Vai-me comprar alguma coisa. Fais-moi ceci. Faz-me isso. Oui. Sim. Mais quand tu as Mas l'argent, quando tens vous dinheiro, savez que celui qui a l'argent a sabe beaucoup aquele d'amis. que tem dinheiro tem muitos amigos. Est-ce que vous savez ça? Será que vocês sabem disso? Celui qui a Aquele l'argent que tem a dinheiro beaucoup tem d'amis. muitos Mais amigos. il les a pour Mas son tem malheur. pela sua maldade. La Bible dit, A Bíblia diz fanfaron, hautain, as pessoas que falam são blasphémateurs, os rebelles à leur parole. Aujourd'hui, nous le não vivons. obedecem aos seus parentes. Hoje vivemos Vous savez, Vocês sabem, aujourd'hui, nous sommes victimes de nos hoje somos propres vítimas dos comportements. nossos próprios comportamentos. Vous savez, dans nos maisons, Sabem, nas nossas casas, les enfants ils deviennent rebelles aux as parents crianças, par rapport aux parents eux-mêmes. Vous comprenez? entendem? Je ne sais pas si c'est la culture occidentale, Não sei se é a mais cultura j'ai ocidental, comme l'impression, mas tenho a où je impressão que constate que les enfants constatei que occupent une grande as place crianças ocupam dans la maison grande par rapport lugar même em casa. soit à la maman, par rapport au papa. Par rapport. Mais j'ai constaté, Mas comme eu ça se, constatei ça se que, dit ici, como se diz, qu'en Europe, les enfants, c'est pour la maman. Na Et Europa, vous allez as voir, crianças é para les as mamães. enfants, Vão ver des as fois, ils crianças, détestent leur père, la às maman vezes est contente. detestam os seus Vous savez, la seu maman pai. veut montrer que A oui, mãe quer les mostrar enfants que même ne t'aiment pas que parce que tu es un as crianças mauvais não te père. gostam porque Mais la és maman oublie que mas ces a enfants, mãe esquece que essa c'est criança, cet homme que eux ils n'aiment pas, este homem que eles não qui est amam, leur propre que père. é o próprio pai. Vous comprenez? Entendem? Essayez de réparer. Vous savez, Tentam dans la reparar. Vocês maison sabem aujourd'hui, que em casa ce hoje sont des mamans qui ont des são as derniers mots mães que têm a sur les última enfants que palavra les papas. nas crianças, comparando aos pais. Que les papas. Comparando aos pais. Vous savez ce que j'ai dit. Vocês sabem o que eu estou a dizer.
Même si vous voulez me dire le contraire, vous Mesmo que você savez. queira me dizer o contrário, Vous você savez sabe. que les Vocês enfants vous sabem que as écoutent plus crianças que leur papa. ouvem mais as mamães que os pais. Oh non, parce que je suis maman. Ah não, porque Non. eu sou mãe. Não. Et vous savez, Et vous c'est savez. une mauvaise manière d'éduquer les enfants. É uma má maneira de educar os C'est filhos. vous qui décidez. Vocês é que decidem. Oui. Regardez-moi bien, je vous regarde. Olhem muito bem, estou a vos olhar. Oui. On est hautain. On est Somos, fanfaron. falamos à Les toa. enfants sont là. As crianças estão lá. L'enfant, A vous criança, voyez par exemple certaines disputes. às vezes, algumas disputas. Vous insultez votre femme, Vocês vous ofendem insultez votre mari a tua devant mulher. les enfants. E Ils frente captent. aos filhos. Eles Comprenez? captam Ils isso. font quoi? Ils Fazem o captent quê? ça, Captam. non? Et des fois l'enfant vient. E às vezes a criança vem, Vient dire à sa mère, vem dizer à mamãe: papa est méchant. Papa é. La maman dit, oui, c'est comme ça. Papa não Toi aussi presta. tu sais, hein? Você também sabe, hein? Ça c'est une mauvaise femme. Isso, ela é Qui uma ne má peut même mulher. pas éduquer Ela não pode educar ses propres enfants. seus próprios filhos. De quel droit? De que direito? L'enfant peut dire à sa A criança maman pode dizer à sua que son mãe père est méchant. o seu pai Même s'il est não méchant. presta. Mesmo Ce que n'est pas ele le não problème des presta. enfants. Não é o Les problema enfants, das écoutez, crianças. vous qui êtes As ici, crianças, vocês si que vous estão êtes des aqui, jeunes, se vocês estão obéissez jovens, à vos parents. obedeçam Vous comprenez? aos seus parentes. Quand vous n'obéissez pas à Quando vos vocês parents, não regardez obedecem nos aos seus enfants parentes, ici, olhem nossas ont crianças des aqui. difficultés pour Têm avancer. dificuldades para avançar. Le problème est dans leur O maison. problema está em casa. Les enfants sont devenus rebelles As aux parents. crianças Vous cherchez. ficaram. Le Seigneur Jésus reviendra quand? Jesus Mais Cristo vous ne vem voyez quando? pas la Mas vocês rébellion de não vos estão vendo a enfants. rebelião dos vossos filhos. Mais c'est les derniers jours. É a última. On est devenu hautain. On ne peut pas parler à Já quelqu'un. não podemos falar com Les alguém. enfants répondent à leurs As parents crianças respondem comme aos s'ils parentes étaient leurs amis. como Et la fossem maman amigos. acclame. E a mãe aplaude. Vous croyez que c'est vous qui Vocês allez pensam que bénéficier de ça? vocês vão La beneficiar Bible dit c'est A que Bíblia l'homme aura diz sémé. que o homem Il vai fera semear, quoi? vai fazer o quê? Non, vous ne pouvez pas prendre et les enfants en Vocês não captivité podem pour dire pegar ce crianças sont na mes captivité, enfants. dizer que On são n'a meus filhos. jamais eu, bien aimé. Nunca- Écoutez, on n'a Ouvem. jamais eu un Nunca enfant seul. tivemos uma Il y a criança. toujours quelqu'un. Tem sempre alguém. Peut-être que votre enfant, Às vous-même, vezes vous-même, que vous êtes, você que- votre enfant est Melchisedec, peut-être, Você, mais vossa criança é Melchisedeque, mas on a toujours un Temos enfant sempre avec quelqu'un. temos sempre uma criança que está Pourquoi? ocupada. Por quê? Pourquoi chercher à que gagner l'amour des procurar enfants au profit de leur père? Guardar, querer ter amor dos seus filhos. Et dans nos Era maisons, E nas nossas l'autorité n'est plus casas, a reconnue. autoridade já não Qui é est reconhecida. l'autorité de la maison? Quem é a autoridade Personne. da casa? Ninguém. Dans cette maison, Nesta casa il n'y a pas de chef. não tem chefe. Pendant que la Bible dit, Enquanto a Bíblia le diz mari est le chef. que o savez, homem é o C'est une chefe. erreur que les gens font. Je vous ai É toujours erro dit. que as La pessoas Bible cometem. dit toute A Bíblia autorité diz, todas as vient de autoridades qui? vem de quem? Ok. Ok. Le problème O problema n'est pas d'abord l'autorité. não é Le principalmente problème, a c'est autoridade. que O problema qui é o est quê? cette autorité Quem é que Dieu essa a autoridade placée? que Deus meteu ao redor? Écoutez-moi bien. Ouve muito bem. Dieu peut placer Deus une pode autorité meter qui uma n'est pas autoridade de lui, qui que ne não le é craint dele, pas, que qui est não- méchant, que é mais pour mas corriger, para pour para enseigner. corrigir, para ensinar. C'est pourquoi il y avait des mauvais Por rois. isso que tinha Il y a des rois qui craignaient Dieu, il y a des rois qui ne craignaient pas Dieu. havia reis que não. Non, c'est pas parce que vous êtes une autorité. Si le mari est méchant, Se o marido vous não obéissez presta, à la parole, Vocês obedecem Dieu va à traiter palavra. avec cet homme-là. Deus vai se Vous comprenez? vai cuidar desse. Si la femme est méchante, Si a vous mulher- obéissez à sa parole, Você- Dieu va traiter avec cette Deus femme. vai- Mais vai- ça ne vai- sert à rien. C'est ça Mas les não derniers presta. temps. É isso, Les gens sont nos devenus últimos tempos. ingrats. As pessoas Les gens, ficaram ingratas. vous aidez les gens. Vocês Les ajudam as gens, pessoas, mas as après, pessoas, c'est les mêmes depois, personnes são que as vous mesmas avez pessoas aidées que vocês qui ajudaram. retournent contre Que vous. vêm contra vocês, Vous comprenez? Et qui Entendem? parlent mal de vous. que falam mal de vocês. Sans se soucier de quelque chose. Les hommes oublient As vite. pessoas esquecem rápido, os homens. Et ces gens-là, E essas vous pessoas, êtes ingrats, vocês mais são vous priez ingratos, le Seigneur. mas oram ao Dieu, Senhor. Dieu. Deus. Mais non. non. Ça c'est quoi ça, cette O que manière é isso, d'adorer essa Dieu? maneira? C'est pourquoi Jésus a bien regardé. Por isso que Deus, Vous, les Jesus pharisiens, olhou e disse, vous vocês, os tous, fariseus, vocês vous êtes todos des hypocrites. são hipócritas. Vous êtes des hypocrites. São Si hipócritas. Dieu était votre Père, Deus era o vosso pai. vous allez m'aimer. Vocês tinham que me Vous amar. ne m'aimez pas parce que Vocês não me Dieu n'est amam pas porque votre père. Deus não é o vosso pai. Ingrat, Ingratos. irréligieux. C'est pourquoi vous voyez, Irreligiosos. nous on va à l'église, nos Nós enfants vamos ne na vont pas à igreja, l'église. Nossas crianças não vêm na igreja.
Parce que la maman n'est pas d'accord. La maman a Porque a bloqué mãe não les está de enfants. acordo, porque a mãe bloqueou as crianças. Le papa va à l'église. O pai vai La à maman igreja. reste avec les A mãe enfants. fica Parce em que la casa. maman est devenue Porque a mamãe une déesse ficou qui um garde Deus les enfants. que guarda as Où crianças. vous priez, vous Ou allez à vocês l'église, oram vos vão na enfants igreja, ne sont ou jamais vocês venus à crianças não vêm na l'église. igreja. Vous avez même peur de dire aux Vocês têm enfants, allons à medo de l'église. dizer nas crianças, vamos na igreja. Vous comprenez ce qui se passe? Você entende o que se passa? Ça, ce sont les œuvres de la chair. Isso são... Et Dieu voit toutes ces choses. Ça, Deus c'est vê isso les œuvres tudo. Isso des são derniers jours. Comme nous le voyons. obras. Aujourd'hui, on ne Quando sait nós vimos plus hoje, não avec sabemos qui com quem faire confiance. ter confiança. On ne sait plus Já não si sabemos. vraiment l'amour que cette personne Se o me amor donne, que essa pessoa me dá, c'est un amour se é sincère. amor sincero. On ne sait plus. Já não Nous sabemos. cherchons l'amour Procuramos o sincère. amor sincero. Bien-aimé, Bem amado, moi qui vous parle, eu que estou a falar je para sais de vocês. quoi je Eu parle. sei do que J'ai estou vu a des falar. hommes tomber Eu devant vi moi homens caírem pour de dire, frente para dizer, je ne savais pas, Eu não ou je ne sabia. croyais pas Ou não- que ou c'est não lui qui pouvait me acreditava. faire ça. Aquele que Je lui ai dit, eu relève-toi. lhe disse, levanta. Le monde est fait ainsi. O mundo foi feito assim. Vous comprenez? Vous comprenez? Entendem? Comment se fait-il que vous-même vous Como é priez que le se diz, vocês Seigneur? oram ao Senhor, Mais quand vous rentrez chez vous, mas quando vocês entram lá, vous vocês, calomniez encore vocês ficam le pasteur qui vous prêche a la parole. fofocar o pastor que vos prega a palavra. Hein? Vous calomniez, vous calomniez. Fofocam, fofocam, Mais mas, vous ne manquez jamais mas dans não le culte. faltam nos cultos. Vous comprenez? Entendam? Allez-y me calomnier aujourd'hui. Vão me fofocar hoje. Vão. Je vous dis. Mas estou a vous écoutez, dizer, moi homem, j'aime vous dire la Eu vérité. gosto de vos dizer a Et verdade. moi je n'ai jamais Eu quelque nunca chose contre quelqu'un. tive algo com C'est alguém. pas ça mon travail. Isso não é o meu Parce que trabalho. le travail que je fais A pessoa, o ne trabalho me que eu permet faço pas de garder não me quelqu'un dans mon cœur. permite guardar alguém no meu Donc coração. si tu ne supportes pas la vérité Se que je você sens, não suporta a dans ma verdade bouche, que c'est eu ton falo, problème. É o teu problema. oui, parce que je ne Sim, veux pas porque garder eu não quelque quero chose. guardar alguém no meu coração. Ceux qui sont vraiment avec moi Os me que connaissent. estão comigo, os que me conhecem, sabem Moi como j'aime eu sou. dire la vérité. Eu gosto de dizer a verdade. Pourquoi? Por quê? Parce que dans les derniers Porque jours, nos últimos dias il y a ce qu'on appelle tem o que l'hypocrisie. chama-se a hipocrisia. Quand on dit ingrat, Quando digamos les ingratos, ingrats ne viennent pas vous os dire qu'ils sont ingratos não vêm ingrats. dizer que são ingratos. Mais ils le sont, mais ils ne Mas veulent pas são, vous mas, dire. mas não vão vos dizer que são ingratos. Ils ne vont pas vous le dire. Não vos dirão que são ingratos. Moi je prie. Eu Ça fait oro. 40 ans. Vous savez, la plus grande difficulté sabe, a mais qu'un homme de dificuldade Dieu peut que o avoir, homem pode ter, o homem c'est de quand Deus il pode est ter, face à foi quelqu'un quando- qui a fait 1000 églises. Quando está de frente a alguém que andou em várias igrejas, Maintenant, il faut prêcher à cette personne la parole. tem que pregar o evangelho nessa Non, pessoa. l'autre nous avait prêché Matthieu, l'autre outra avait vez, dit que Jean, c'est. outro quer dizer que L'autre João avait dit disse- Daniel. Outro diz que o Il y a Daniel, beaucoup. muita confusão. Vous savez que le Sabe Saint-Esprit que o est un. Espírito Santo é Si vous avez Se reçu vocês, la bonne se parole vocês receberam a boa palavra et que vous arrivez ici, e que vocês la veem même aqui, bonne parole a mesma boa sera palavra dans vos cœurs. estará em vossos Et vous allez continuer avec Vocês Dieu. vão continuar com Deus. Vous comprenez? Aujourd'hui, les pasteurs sont Hoje os devenus pastores ficaram les ennemis des os brebis. Non, inimigos do c'est pas normal, ça c'est la ovelhas. chair. Isso é a carne. Verset 3. Qu'est-ce que la Versículo Bible 3, dit? o que é que a Bíblia diz? La Bible dit A Bíblia diz, insensible. Quelqu'un a insensible. mal, vous riez. Le malheur de l'autre, ça vous fait plaisir. Voilà. Voilà. Il a eu, c'est bon. Lui aussi, il a trop Bem exagéré. feito. Exagerou muito. Déloyaux, vous savez, Oh. c'est ça. Les gens manquent de fidélité. Pessoas não são leais. Garde-moi le texte Guarda pour o montrer que Para mostrar si que nous avons toutes ces choses, se temos todas essas nous sommes coisas, charnels. somos da carne. Dieu n'est pas avec nous. Deus não está conosco. Donc on doit, vous voyez, c'est ce que Devemos- Jésus a dit. é isso que Jésus Jesus nous a disse. trouvés avec tout ça. Jesus nos encontrou Mais com ce n'était isso pas tudo. son problème. Mas não era, Le não era o plus seu grand problème du problema. Seigneur O Jésus, problema de Jesus il dit, Cristo, ele disse, qu'est-ce qu'il a dit? Il a Qu'est-ce qu'il dit, dit? Il dit, repentez-vous. Vous comprenez? C'était la clé. era a chave, La repentance est la clé du royaume. o arrependimento é a Vous chave comprenez? do, Oui. do reino. La repentance, c'est la clé du O royaume. arrependimento Alors, il dit é a chave repentez-vous. do Pourquoi? Por quê? Parce que les gens Porque sont devenus as pessoas calomniateurs. ficam fofoqueiras. Les gens sont devenus intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Inimigos. Mais dans leur Pessoas bouche, de bem. Dieu, Mas na sua Dieu, pessoa, nas suas Dieu, bocas, Dieu. Deus, Deus, Si Deus. le Se o Saint-Esprit Espírito Santo peut toucher quelqu'un dans pode cette église, tocar alguém nesta vous igreja, allez voir qu'il y a des gens qui ne se parlent vocês pas. vão ver, tem pessoas que não, Des gens não qui se conversam. haïssent. Tem pessoas que não se Pas gostam. dehors, ici. Não fora, aqui dentro.
Ici, Aqui, ça ne parle pas. não conversam, Mais vous priez dans la même église. mas oram na mesma Si déjà igreja. vous ne vous parlez pas, Se entre vocês não há conversa, vous allez m'aimer. será que vocês vão me amar? Parce que quand je vais prêcher, Porque quando eu vou pregar, quand c'est ce que tu fais, aquilo Tu que vai você dizer faz, que não, tu dirás parce que porque o pastor, l'autre est venu parler au pasteur. porque C'est aquele ce que veio les falar gens com o pensent. pastor. É isso que as pessoas dizem. C'est pourquoi moi je ne veux pas chez les fidèles. Por isso que eu não vou nas casas dos Je ne vais pas fiéis. dans leur maison. Eu não vou na casa dos Même si fiéis. j'ai faim, Mesmo se tenho ma fome, femme sait. a minha Je mulher prends ma sabe. voiture, je passe sur Pego o meu McDonald's. carro, vou no McDonald's, vou Je commande. faço J'appelle uma ma femme, encomenda. je dis bon, j'ai eu Digo faim, a minha mulher, je mange McDo. tive fome, C'est vou comer mieux. McDonald's. É melhor Quand assim. vous êtes pasteur, Quando tu és vous allez pastor, trop chez les fidèles. vão sempre na C'est casa fini, dos vous vous tuez. Acabou. Et vous, et le ministère. Você se mata em você e o ministério. Vous comprenez? Entende? N'allez pas chez les fidèles. Não vão na casa dos fiéis. N'allez pas manger chez les Não fidèles. vão comer na casa dos N'allez fiéis. pas dans la maison des fidèles Não vão na casa pour da casa chercher dos des fiéis. causeries inutiles. Procurar conversas Vous inúteis. comprenez? Par Entende? exemple, hier j'ai reçu un Por couple exemplo, ici. ontem recebi um C'était casal. tragique. La femme va trágico. faire l'opération. A mulher vai fazer a Le operação. mari ne sait pas. A mulher Une não- opération o grande. marido Le não mari ne sabe. sait pas. O marido La não femme sabe. dit, A bon, mulher pasteur, diz, aujourd'hui diz je ao vais pastor, dire la vérité. Hoje vou dizer a verdade. C'est mon pasteur, É o meu pastor. l'a eu prié avant, qui m'a dit Onde eu que orava, ton mari me disse que meu marido et sa famille e a sua cherchent à vous família tuer. Donc, procuram me si vous matar. faites l'opération, vous lui dites vous allez mourir. La femme est partie. A mulher foi. Le pasteur est au courant. O pastor está. 2 jours après, Dois le dias mari depois, cherche la femme, a mulher- appelle o le marido pasteur, procura a dit mulher, non, diz não. mais non, il faut chercher seulement. Mas vou procurar. Et quand il apprend que la femme Quando ele a été opérée, Foi le mari operada. court vers le pasteur o marido corre. pour lui dire que non, Ao lado do voici ce qui pastor s'est diz, passé. Il dit, ouve ah o que bon, aconteceu. bon Aí c'est é? pas grave, il faut prier Non. seulement. Oh, c'est le même pasteur. Foi o mesmo pastor. Vous comprenez? Le mari s'est mis à genoux hier. marido Il a ontem- regretté toute sa vie. Vous comprenez? Vous Entendem? comprenez? Entendem? C'est parce que quand vous êtes porque pasteur, quando você vous ne é savez pas pastor, créer des limites, não vous pode- vous não familiarisez você avec se tout le monde. familiarisam Vous com croyez os que fiéis, non, vocês pensam moi je que suis social. eu Non, sou social. ça c'est pas être social. Isso não Le é ser ministère social. est O différent. ministério é Le diferente. ministère a des barrières. O ministério há L'œuvre de barreiras. Dieu doit avoir des barrières. Onde há Je barreiras. vous aime de tout mon cœur. Amo-vos de todo o Mais meu je dois coração. faire des limites moi-même. Mas tenho que ter Si limites tous eu les mesmo. jours Se todos os vous me dias voyez chez vous, me on veem va na vossa sortir casa. du cadre. Vamos sair no On va quadro. parler d'autres choses. falar de outras On va coisas. commencer à calomnier. Vamos fofocar. Et c'est pourquoi la Bible Por isso dit, que a Bíblia diz, les gens sont devenus calomniateurs. As pessoas ficaram Les gens sont devenus cruels, ennemis des gens de bien. amigos das pessoas de Si bem. quelqu'un a quelque chose, alguém- bénis le Seigneur. C'est pas ton problème. Não, teu C'est pas problema. toi qui Não lui as teu donné problema. Não pour foi que você vous, que vous deu. soyez envieux. Para vocês serem Oh, quand vous invejosos. priez Dieu de cette manière, oram o vous Senhor dessa êtes maneira. charnel. Vocês são da carne. Vous manifestez le Vocês royaume des manifestam ténèbres. o reino das trevas. Dieu n'aime pas ces choses. Deus não gosta Les disso. gens ne sont pas sincères. As pessoas não são sinceras. Mais bien aimés, et Bien amado. apprenez quelque chose. Aprendam Soyez algo. sincères. Sejam Quand quelqu'un sinceros. vous fait du bien, Quando a pessoa faz o bem, même s'il arrive qu'il y a un problème, mesmo que toi, il tenha faut um reconnaître le problema, bien qu'il t'a tu fait. tens que reconhecer o bem que a Vous pessoa comprenez? fez. Reconnaissez le bien qu'il te Reconhece fait. o bem que a pessoa Et te là, fez. vous allez aí, reprendre votre amitié. vais Mais reprender a quand tua quelqu'un, amizade. quand vous avez l'habitude, Mas on quando vous tem fait du bien, hábito de fazer mais o vous bem, détestez les gens mas qui vous você font du bien, detesta as pessoas que fazem o bem. attention, Atenção, vous allez le payer. vão pagar. Priez comme vous voulez. Orem como Commencez quiserem. à avoir des rêves comme vous voulez. Começam a ter Là, c'est Dieu m'a dit, c'est pas Dieu. sonhos. Não, Dieu não é ne Deus. montre pas Deus não de mostra révélation au de cœur révélações méchant. no Tout ce que coração Dieu peut montrer au que não cœur presta. méchant, c'est de lui dire, répands-toi. Arrepende-te. Comprenez? Entendam? On ne peut pas nous Não podemos pâter avec des révélations. Com Non. revelações. Sinon, não. aussi de cette manière, C'est dessa j'ai maneira constaté que qu'en constatei France, que em França, les gens as vont pessoas trop à l'église, vão muito nas igrejas, mais ils ont la mas têm a difficulté dificuldade de se convertir. de se converter. Je ne sais pas si c'est la magie Não d'ici, sei se é a magia. ou il y a deste quelque país, chose. ou há algo. Quand vous allez à Quando l'église, vão na igreja, c'est pour écouter la é parole. para ouvir a Et palavra. après avoir écouté la Mas parole, depois qu'est-ce de qu'on ouvir a palavra, fait? o que nós fizemos? Et après, c'est nous qu'on insulte. E depois são nós os pastores Ça, que c'est ofendem. leur pasteur.
Quand toi tu fais quelque chose Quando là-bas, você faz algo aí, on te laisse toi. deixamos C'est son pasteur. o seu pastor o culpado. Je n'aime pas ces pasteurs-là. Non, gosto Pourquoi? desse pastor. Tu Por ne vois quê? pas le frère qui prie dans son Não vê église. o Tu ne vois pas irmão la que soeur ora qui prie na dans son igreja, église. a irmã que ora na Est-ce que c'est igreja. moi Será que é o pastor qui ai poussé à ses frères, à cette soeur de te que faire du mal? mandou nessa irmã para te fazer mal? Moi, je prêche la parole. Eu prego a palavra. N'en voulez pas au pasteur. Non. Le pasteur prêche la parole. pasteur On n'est pas prêche la avec des parole. bébés. Não temos On bebê prêche des aqui. personnes adultes, des personnes qui ont pregamos grandi, pessoas qui já são savent grandes, quelque chose. já Si sabem vous ne alguma voulez coisa. pas mettre la Se parole de vocês Dieu não en querem pratique, meter palavra de si Deus em vous ne vous prática, parlez pas, se vocês c'est não pas à moi de venir vous dire, parlez-vous, parlez-vous. Non. Não virem Vous dizer, savez que vocês vous sabem devez que- vous parler, que vocês pas devem- avec hypocrisie, não com mais hipocrisia, parlez-vous mas falam sincèrement. sinceramente. Sincèrement. C'est quoi ce Sinceramente. Dieu-là? O que é? Quel est ce Dieu-là? Qual Avec esse un Deus? cœur comme ça. Coração Un assim. cœur de calomniateur. Coração Vous êtes assim, avec votre maldoso. frère ici. Você Ici, tá les com frères. aquele Ben, dans irmão. votre maison, Mas na c'est vossa votre casa, ennemi. teu Calomniez inimigo. comme vous voulez. Celui qui calomnie. Aquele que fofo. Lui aussi, Aquele também. il est calomnie. Aquele também que fofo. Mais pourquoi vous vous énervez quand on parle mal de vous? Mas por que vocês vous levantam aussi, para vous falar parlez mal de des vocês? autres. Mas vocês também falam mal de Acceptez. pessoas. Aceitam. Aceitem. Acceptez. Aceitem. Parce que vous êtes charnel. Vocês são da carne. L'homme spirituel, O homem son espiritual, temps est bien précis. o seu Mais tempo é l'homme muito charnel preciso, mas o homem n'a da pas de carne temps. não tem tempo, Il não há gaspille le temps. Ele gasta o tempo. Parce que Porque Dieu ne Deus marche pas avec cet homme. não anda com esse Vous homem. voulez que Dieu vous donne quoi? L'argent? Você quer que Deus Vous voulez dá que Dieu vous dinheiro? donne quoi? Quer Des que Deus voitures? dá quê? Carros? Ouais, les gens prient pour Yeah, ça. as pessoas Écoute oram les por prières. isso, ouve. Donne-moi l'argent. Dá-me o dinheiro. Donne-moi la voiture. Dá-me o carro. Le mariage. O casamento. enfants. Os filhos. Oui. Jésus est venu dire, oui, je sais que Jesus vous en avez veio, sim, besoin. eu sei que Oui, querem moi je isso. sais. Eu sei que Moi precisa. Jésus, je sais. Eu, Jesus, sei C'est que que je vous precisa. dis, Eu sei. cherchez premièrement Procuram le primeiramente royaume et o sa reino justice. e a sua justiça. Vous comprenez? Entendem? Vous comprenez? Entendem? Quand vous priez Dieu, Quando vocês oram comme a si c'était Deus, votre ami, como si se je suis fosse- era o habitué teu à amigo. prier Dieu comme ça. não habituados a orar a Deus. Não, Não. não é dessa maneira. Non, ça ne se Non. passe pas comme ça. Não é dessa maneira. Ça, on est charnel. Somos da carne. Charnel, charnel, Da carne, charnel, da carne, charnel. da carne. Je bois charnel, Bebo. je Sou m'habille da carne. charnellement. Eu visto de uma maneira. Je parle charnel. Eu C'est pourquoi falo de uma on n'a maneira pas un vulgar. bon langage. Não temos On a un uma boa langage langagem. toujours d'impolitesse. Temos uma langagem. Parce qu'on est charnel. Somos da carne. Vous-même, vous me connaissez. Vocês mesmo me conhecem. Parlez encore. Falam Quand je vais mais. dire seulement un mot, Quando vous allez me sentir. uma palavra Bravo, para parce que vous Bravo, savez parler. porque vocês sabem Bravo. falar. Bravo, Mais vous porque vocês- montrez que mas vous vocês êtes mostram que vocês são da charnel. carne. Quand je prêche comme ça, il y a des gens qui Quando eu prego, m'insultent há dans leur pessoas cœur. que me Ah, ofendem. quitte là-bas, dis. Sai Tu daí. veux nous montrer. Je m'en Quero lhe fous. mostrar o quê? Ei, Moi, je prêche la parole. Eu tô nem aí. Et Eu cette prego a parole, palavra. E essa je l'ai palavra, préparée. eu preparei. Non pas parce que je cherchais, non. Não, nunca procurava. Je méditais et Dieu me On disait, tava meditando, dis Deus ceci. dizia. J'ai peur Tenho medo. que je vous prêche une parole avec Eu prego uma flatterie. palavra para vos... Vous comprenez? Yeah, entendam. J'ai peur. Tenho Nous medo. n'avons pas la même vie. Não temos a mesma vida. Moi, j'ai une vie. Eu tenho uma vida. Vous avez la vôtre. Vocês têm a Mais vossa. moi, ma vie, Mas eu a minha c'est de vida faire é de fazer la volonté de Dieu. a vontade de Parce qu'il Deus. faut que je prêche Porque ce tenho que que lui me pregar dit. o que Pas ele ce me que diz. vous voulez. Não é o que vocês querem. Comprenez? Entendam? Si tu me donnes pas 10 euros, ça me fait quoi? Se você não me dá 10 euros, isso não me faz nada. Ça fait rien. Não faz Ah nada. oui, mais ça me fait rien. Não faz nada. Vous comprenez? Entendam. Ça me fait rien. Não faz nada. Vous savez, celui qui a Dieu, Aquele que tem quand il Deus, fait la volonté de Dieu, quando faz a vontade de Deus, il est content. fica contente. La joie est A dans le alegria cœur está no quand coração vous faites la volonté de quando Dieu. vocês fazem a vontade de Deus. Vous comprenez? Entendez? Si réellement vous vous Se aimez, realmente vocês vos dites-vous amam, la vérité. dizem a Vous verdade. comprenez? Dites-vous la Diz vérité. a verdade. Mon cher ami, Meu tu amigo, sais, on est ensemble. estamos Mais juntos, mas toi, tu n'as pas un bon tu comportement. não tens um bom Toi, la comportamento. manière dont tu te A comportes, maneira que tu te ce n'est comportas pas bon. não é bom. Oh, ne me dis pas ça. Oh, não me diz Non, Não, je dois te dire tenho ça. que te dizer isso. Quand les démons vont l'agiter, Quando il os va demônios partir. vão agitar ele. Quand vous voyez une semaine, il revient Quando encore. você vai Reprends. uma semana, Toi, tu, je veux bien rester avec toi. Quero muito bem Mais estar contigo. regardez, Oh, comment vivre avec como quelqu'un qui n'a viver pas un com bon alguém que não tem um comportement, bom comportamento? mais vous le supportez. Mas vous Oui, supporte, je te sim. supporte pour que tu Te changes, suporto pas porque pour que tu deviennes para tu pire. mudares, não é para tu ficares pior.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Será que alguém me Verset entende? 4. Versículo La Bible 4. dit A quoi? Bíblia diz o quê? Traître. Ça, on n'en parle pas. Emporté, enflé d'orgueil. Aimant le plaisir plus que... Voilà, c'est ça la chair. É isso a carne. C'est ça la chair. É isso a carne. Aujourd'hui. Hoje. Ça va chauffer. Isso vai Vous aquecer. comprenez? Entende? Quand on dit il y a une fête On le dit que 30, c'est une fête. le 30 juin, 30 les gens, jours, je ne sais pas as pourquoi j'ai pessoas- choisi la date là. Le, As pessoas, nem sei por que les quis gens, escolher essa data. As le pessoas, 30, hein, le 30 juin, on va 30 commencer à jours. commander Vamos começar a encomendar des choses. as coisas. Vestes, chaussures, Vestes, robes, sapatos, ceintures, tout. cintos. En février, on commande les choses du 30 juin. Em fevereiro Comprenez? encomendamos coisas Parce por qu'il dia faut se 30. préparer, c'est la fête. Tem que se preparar. É festa. Si on pouvait se préparer ainsi pour le royaume, Vocês poderiam se preparar assim pelo reino. est-ce que vous me comprenez? Será que Si on vocês pouvait se préparer ainsi pour le royaume. podemos nos preparar assim Et là, quand tu pelo commandes reino. les habits, E quando você et encomenda parfois, roupas, às vezes de février jusqu'en em mai, fevereiro até tu as até pris un maio, peu de poids. você Ah engorda non, um pouco. Ah não, je ne suis pas tranquille, laissez-moi. estou tranquilo, deixa-me. La fête de quelques Fête heures, de ça algumas va horas. passer. Vai passar. Faut pas mettre les gens mal à l'aise à Não cause de pode la meter fête. pessoas, não pode incomodar as pessoas por causa de Ça va festa. passer. Vai passar. Vous comprenez? Entendam? Les fêtards, ça va passer. Os que gostam Vous de aimez la festa, fête, vai passar. ça va. Je n'ai pas interdit à quelqu'un de faire la fête, mais Não ça proíbe va alguém para fazer, passer. mas vai passar. Mais il y a le royaume Mas qui há est um rei- éternel. há Mais on um ne se reino prépare pas pour eterno. ça comme ça. Não, não nos Tout ce qu'on preparamos. veut, Tudo je que n'ai nós pas queremos. d'argent, Não donne-moi tenho l'argent, dinheiro, Dieu. dá-me Tout ce qu'on dinheiro. veut, Tout je ce n'ai qu'on pas de veut, papier, não tenho Dieu papel. donne-moi des papiers. Senhor, Est-ce dá-me que vous papel. croyez que Dieu donne dans des Será que vases vocês qui dão- sont sales? Será que Non, você dá, o Senhor dá no vasos que são non, pas dans sujos? des vases sales. Não, no vasos sujos. Comprenez? Quel fruit portez-vous? Que fruto vocês têm? Quand on dit on est de Dieu, Digamos, on quando vient dizem dans la que maison. somos Ce de qui est Deus. étonnant, ce qui étonne. Comment se O que é fait? admirável é Ayons ce courage-là dans la maison de essa Dieu, coragem tel qu'on na vient casa comme de- ça. da maneira que nós viemos na casa do Senhor. Vous aimez entre vous. Entre vocês se Comprenez? amam entre Entre vocês. vous, c'est le sexe maintenant. É o sexo. Vous vous êtes rencontrés à l'église Se encontraram na igreja. et je ne sais pas comment vous dites, Não sei como et é je que ne sais vocês pas dizem. comment vous arrivez Nem à sei vous como é que connaître vocês que conseguem a se conhecer. il faut. Tem que ser. Cela veut dire qu'on vient à Isso quer l'église dizer avec que un nós autre motif. Viemos na igreja com outros motivos. Chacun de nous vient à l'église Cada avec une cada motivation. vem na igreja Vous venez à com seus l'église. motivos. Você En vem na sortant de igreja. l'église, Ao non, sair da igreja, ou on não. est parti manger Ah, quelque fomos part. comer Avec algum qui? lugar. Com quem? Parfois vous êtes marié. Si vous êtes homme marié, si vous êtes femme mariée, casado, mais uma mulher respectez-vous. casada. Respeitem-se. Écoutez, respectez-vous. Ouve, respeitem-se. Les célibataires, respectez-vous. Os solteiros, respeitem. Tout ce que vous cherchez, ça Tudo que passera. vocês procuram Il ne faut pas passará. prier, quelqu'un prie, vous pode allez orar. voir jusqu'à ce que la personne a maigri. A pessoa Mais pourquoi tu as maigri emagreceu, comme mas ça? por que Je ne emagreceu? trouve pas de Não estou a mari. encontrar marido. Oh. Est-ce que c'est le mariage qui va t'amener? Será que o casamento vai trazer? C'est quoi cette manière d'adorer Dieu? Qual é essa maneira de adorar a Deus? Seigneur, Senhor, Seigneur. Là, tu mets. Aí Il y a traz des a chansons há músicas, qui sont conformes à tes soucis. há músicas que são conforme os teus pensamentos, ou seja, Ce qui mon bébé parce que le Pastor. mari ne vient pas. o marido não vem. Pastor, o marido não vem. Ne t'en fais pas. Não, tenha calma. Tu vas trouver. Vais encontrar. Tu vas trouver. Vais encontrar. Le tonton va venir. Os Bien aimé tios dans le virão. Seigneur. Bem C'est amado là do où Senhor. Dieu, Jésus É a aí dit, onde o Senhor diz. mais vous, au Mas lieu de vocês, vous ao occuper du invés de royaume, vocês preocuparem vous vous occupez do des reino, habits, de ce que preocupar vous allez com manger, roupas, de ce que vous vão allez comer, boire. que vão Jésus a beber. trouvé les gens Jesus charnels. da carne. Cherchez le royaume. Procura Vous o savez, reino. quand vous cherchez Dieu, Sabe quando votre but procuram c'est Dieu. Deus, o Lui vosso s'en objetivo é occupe. Il vous donne ce dont vous avez Ele dá tudo o que besoin. vocês precisam. Vous comprenez? Qui ne sait pas que le Quem salaire não du sabe péché que c'est la mort? o Qui? salário do pecado é a morte? Quem? Tout le monde sait. Todo mundo sabe. Nous allons dans les cimetières Nós pour enterrer ceux qui sont vamos partis nos avant nous. cemitérios Nous enterrar allons pessoas dans que les vão deuils, depois. mais nous ne Vamos changeons no pas. óbito, mas não mudamos. Donc nos pleurs là, c'est des pleurs Quer dizer, hypocrites. que nossos choros são os choros hipócritas.
hipócritas. Quand vous pleurez, Quando vocês choram, c'est comme si ça ne va pas se terminer, ça va se não terminer. vai acabar, vai acabar. Tu as fini de pleurer. Acabaste de Pense maintenant à chorar. ton avenir. Pensa mesmo agora no teu Celui qui est parti, Aquele que c'est une foi, personne comme moi. uma pessoa como eu. Il est parti. Foi. Ok, son temps Ok, est o seu arrivé. tempo chegou. Ok. La question qu'il faut poser, A pergunta que cette deve se personne posar, qui essa était avec pessoa moi que estava est partie comigo, où? foi aonde? Et moi qui suis E resté, eu que fiquei. j'irai où? Onde é que eu irei? Vous croyez Onde que que eu nous irei? tous nous irons au paradis? Sabe, Non. nós todos não. Mais Não. non. Non. Il y a des gens qui iront en Há enfer. pessoas que vão para o inferno. Vous comprenez? Ne Entendo. négligez pas Dieu. Ne prenez pas Dieu comme si pensam que Dieu Deus était é tipo un ami de um tous les amigo jours de todos os où on dias. peut vivre dans la Ou chair. podemos viver Dieu ne na vit carne. pas dans la Deus chair. não vive na Il est carne. esprit. Ele é Et espírito. ceux qui l'adorent E quem ele doivent adora, l'adorer en esprit et en vérité. Les œuvres de la chair et les As symboles manifestações- du royaume des ténèbres. Ne faites rien par fazem- vaine gloire. Vous Não comprenez? façam nada por. Pourquoi vous cherchez qu'on Por que vous é que acclame? procuram que sejam. Ce qui est bon, faites. O que é bom fazem. Même si vous ne m'acclamez pas. Mesmo que vocês não Mais je ne l'ai pas aplaudirem. fait pour vous. Mas não faço para Nous vocês. cherchons les acclamations Nós des hommes procuramos parce que aplausos, nous le aplausos. faisons pour les hommes. Porque nós fizemos pelos homens. Quando procuramos aplausos. Est-ce que vous me comprenez? Será que vocês entendem? Vous savez que quand vous cherchez vraiment à Sabem plaire quando à Dieu, vocês procuram. si vous avez 100 Se personnes vocês têm amies à 10 vous, pessoas, 100 le nombre amigos, va diminuer. o número vai Alors là, vous avez retrouvé 20 personnes. Hein. Tem pessoas, vai se encontrar com Déjà, on est pessoas. mal Há entouré. pessoas que Très mal entouré. Je vois dans les prières de combat ici. eu vejo nas orações de Je vois des combate. choses. Eu vejo Je vois comment les coisas. gens sont agités Eu par vejo como é les que as démons. pessoas são agitadas Par les démons. os demônios. J'ai eu mal un jour dans dia, cette église. nesta Je me suis igreja, dit non. eu C'est disse pourquoi je me não. dis, Por isso que eu digo, quand quando- les églises sont quando as remplies, igrejas je ne estão sais pas pourquoi les cheias, pasteurs se não sei por glorifient. que os pastores C'est par rapport à se quoi? glorificam. C'est pas parce que les gens viennent Não é nombreux porque as pessoas vêm à l'église muitas na igreja. que tous ceux-là vont aller Todos eles irão au paradis. paraíso. Non. Não. Non. Não. Dans cette église, Nesta igreja, je vous ai dit que nous sommes dans eu une église de disse, délivrance estamos où il y a numa des prières de igreja de combat délivrance, spirituel. de combate Quand vous espiritual. venez Quando à vocês l'église vêm à ici, igreja, vous devez bien vous habiller devem muito bem. parce que vous ne vous connaissez vestir, pas porque vous-même. você não se conhece. Je priais là Eu de estava a l'autre orar côté. do outro lado. De l'autre côté. Do outro lado. C'est cette année, hein? Foi Non, neste ano? oui. Não, não. Non, l'année prochaine. Foi o ano L'année passado. passée. O ano passado. L'année passée. O ano passado. Une sœur là, Uma irmã. possédée par les esprits de Há sérénité. muitos espíritos. Prière, prière, tous les habits sortent. Elle n'a même pas de slip. À Ela l'église nem ici, tinha biquíni na igreja. les gens sont comme ça. As pessoas, Tu viens à l'église, Tu vens à tu igreja. ne mets pas de slip Você parce não que tu mete as cueca, une intention. Porque tens uma Vous intenção. comprenez? C'est quelle manière de venir prier? Que maneira é-se de vir Regardez, orar? nous Olha, ne sommes pas les gens des hommes de nós- Dieu nous- où nous on somos prêche tipo, la parole, oh, vous allez pregamos vous a mettre palavra, là, ah, je vai fais ficar ci, aqui, je fais faço ça, isso, je communique. fais ça. Tu vas communiquer où? vais comunicar aonde? Où tu vas faire quoi à l'homme de Dieu? Ele vai fazer o que no nome de Deus? J'ai dit Eu digo. aux Eu intercesseurs, disse nos intercessores. vous voyez les gens des sœurs comme ça, Você vê esse tipo de irmã? elles sont nombreuses à São l'église. muitas aqui na igreja. Venez à l'église sans slip, Vem na maintenant, igreja sem cueca. les démons Os vous demônios. agitent, tout le monde voit votre Todo nudité. mundo vê a você no Vous comprenez? Vous avez quitté la maison comment? Vous étiez pressé, vous avez oublié. Tinha pressa de sair. Esqueceste? Vous comprenez? Entende? Nous allons lire le dernier texte. Vamos ler o último texto. Romains, Romanos, chapitre 8, capítulo versets 12 à versos 14. 12 a 14. Romains, chapitre Romanos, 8, capítulo versets 8, 12 à 14. Ainsi versículo donc, 12. frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si vous vivez selon la chair, vous Vocês mourrez. vivem na Comprenez? carne. La chair. A carne. Voilà la chair. Carne. Moins des choses. Hein? minimum Blague pas coisa avec moi. carne, hein? La colère. Hey. Vous-même, vous savez. Você mesmo Quand sabe moi, je me mets en colère, quando eu fico moi, je ne nervoso, pardonne pas. eu não Parce que perdoo. vous êtes qui? Porque tu és. Quem és tu? Vous êtes qui? Quem és tu? Vous ne pardonnez pas parce que vous Vocês êtes não qui? perdoam porque vocês são quem? Quem são vocês? Je vous pose la question. Pergunto-vos. Parce que vous êtes qui? Porque vocês são quem? Vous qui ne pardonnez pas, Vocês que não vous perdoam. êtes qui? Vocês são quem? Il faut pardonner. Tem que perdoar. C'est la chair.
É a carne. Quand on vit selon la chair, on est orgueilleux. Vivemos, On ne touche pas. somos orgulhosos. Ouais, moi, on ne Então, blague pas avec moi. eu não On se brinco voit toujours supérieur. Mais la Bible Vocês dit, são superiores. si vous vivez A selon Bíblia la diz, chair, se você vive, allez vous mourir. vão morrer. Vous comprenez? Entendam. Vous mourrez. Vão morrer. Ça ne sert à rien de faire des faux comptes Não pour adianta insulter fazer les gens. Vous contas êtes d'abord falsas hypocrite para insultar. Vocês são et vous n'êtes pas hipócritas. sûr de ce que vous Você faites. não- Vous savez par là que Vocês vous ne faites sabem. pas ce qui est bon. Você não C'est pourquoi faz algo que é vous bom. cachez votre nom. Por isso que Si vocês vous voulez insulter quelqu'un, guardam vosso- insultez-le avec votre propre nom. Insulta com teu próprio nome. Comprenez? Entendam? Faites le faux compte. Chrétien Fazem contas avec un faux falsas. compte. Cristão com uma falsa, com Toi, uma conta falsa. tu verras. Você verás. Toi, Você- mais non. C'est la chair. É a carne. Quand vous vivrez, vous Quando vivez vivez- selon l'esprit, vão vous viver- faites mourir vão les morrer. actions du corps. Je vous ai dit que As la ações chair, do corpo. c'est Vocês l'âme, que a carne, l'esprit et le a alma corps. e o corpo. C'est inclus. Está incluído. Inclus. Está incluído. Ne venez pas prier Não vem orar, parce que porque- je suis habitué. porque Ne estou venez pas habituado, prier não vem parce a que orar, mon frère, porque ma meu soeur, irmão, ne minha venez irmã, pas prier não parce vem que, porque- bien aimé, porque bem pour amado, que quelqu'un soit béni, porque alguém je seja vous dis une abençoado. triste Vou vérité. dizer uma C'est uma facile. tristeza. É fácil. Toi, répands-toi seulement. Você arrepende-te. C'est facile. Ne cherchez rien. Não procura nada. Ne cherchez rien. Não procura nada. Ne cherchez Não rien. procura nada. Vous comprenez? Entende? Ne cherchez rien. Não procura Seigneur, nada. Senhor, touche mon cœur. toca o meu Que je ne coração. sorte pas sur ta voie. Eu não saio do teu Touche mon caminho. cœur. Toca o meu Touche coração. mon cœur. Toca o meu coração. Vous comprenez? Entende? Touche mon cœur. Touche. Quand j'ai commencé Toca le o meu ministère, coração. il y a une maman Quando qui est eu venue comecei me o voir ministério, au Togo uma et me mãe que dit, disse no mon Togo, fils, assieds-toi. meu Je filho, m'assieds et dit, senta. mon fils, Meu filho. je vois que Dieu est en Estou a train de ver que Deus t'élever. está te Mais mon elevando. fils, Mas meu filho, fais attention. faz atenção. Tous ceux qui s'approcheront de toi Todos aqueles que vão se aproximar ne de seront ti pas pour toi. não serão, Ils ne seront jamais d'accord avec toi. não Mais serão ils seront avec de toi. acordo, mas estarão Mais com le você. problème, Mas o problema, sois intègre seja íntegro avec Dieu. com Deus. C'est une vieille de l'église É uma avó da igreja. qui est venue me dire ça. Eu me dizer Je lui dis isso. merci, maman. Eu lhe disse obrigado. Je ne peux pas dire non, não moi posso c'est dizer rien. não, Non, não. il faut Tem écouter. que ouvir. Vous comprenez? Celui qui a le Saint-Esprit Que tem écoute les Espírito gens. Santo, ouve as Tu vois, pessoas. quand quelqu'un n'aime Quando pas alguém não écouter les gosta de ouvir conseils, os conselhos, cela démontre isso qu'on est mostra que charnel. somos da carne. Les charnels n'écoutent pas les conseils. Os da carne não Ah, ouvem toi, tu me conselhos. dis quoi? Você Et quer me dizer o quê? toi-même? E você? Encore, le français, c'est Os franceses un ont uma langage. língua. Le français est un langage O francês d'impolitesse. tem uma Et linguagem. toi-même, E tu, tu veux me dire quoi? Ah, quitte là-bas, dis. vai, sai daqui. Quoi encore? Mais je sais même pas comment l'appeler. Nem sei como lhe tratar. Attends, Espera, je suis un jeune, attends. espera. Je vais finir mon jeûne, tu verras. Vou acabar meu jejum, espera. Tu verras, Espera, tu verras. verás. Vous comprenez? Ça, c'est la chair. Isso. Quand Dieu regarde, Quando Deus Dieu olha, rit. Deus ri. Dieu aime Deus ama quelqu'un qui alguém cherche que sa procura volonté, a sua, qui cherche à faire sa volonté. procura fazer L'église a ne sua doit pas devenir un lieu igreja não pode transformé ser algo transformado. comme un lieu de calomniateur, comme un lieu de rancœur, de comme un lieu rancoroso, des orgueilleux et des orgueilleuses. orgulhoso, Comme non, orgulhosa. l'église c'est un A lieu igreja é meio, pour adorer le grand roi. o grande Vous rei. comprenez? Entendam? Vous vous habillez bien, c'est vos Vocês habits. vestem, eu vosso comentário. Nous bénissons Dieu parce que Nós vous vous habillez bien. Agradecemos Mais ce a n'est Deus pas porque ça vocês notre vestem problème bem. à Mas isso não é o nosso l'église. problema na igreja. C'est pas ça. Não é isso. Je ne vais pas à l'église parce que Não vou na je igreja n'ai plus porque d'habits. já não tenho roupa. Charnel. Você é da carne. Charnel. Você é da carne. Charnel. Il y a des gens qui Você é viennent da pas à carne. l'église Há pessoas que não vêm na igreja quando parce que la voiture est en panne. que o carro não tá funcionando. Non, la voiture est en panne, je ne vais pas venir à o carro l'église. tá À funcionando. Kinshasa, No- tu peux em quitter. Kinshasa, Tu vois, pode sair, moi j'ai vécu sabe? Eu ces vivi choses. essa coisa. Quelqu'un peut quitter Alguém pode sair Lemba jusqu'à Gombe à nem pied. bater a pé, a pé. Si, Sim, si, sim. si. Je Possível. vous dis si. Eu Je digo ne que sim. pas- Écoute, je vous dis quelque Vou chose. dizer alguma Je coisa. vous dis si. Eu digo sim. Quand j'étais arrivé à Kinshasa, Quando eu je devais cheguei faire em Kinshasa, l'inscription à Elikia. Ia fazer algo Donc em il est Liquia. arrivé un moment, j'ai fait Aconteceu que l'inscription eu fiz a inscrição. et il n'y avait plus de transport. Já não havia On transport. s'est retrouvé, on était à 15. Éramos 15. Mais on dit qu'est-ce qu'on va faire? disons, En ce qu'est-ce temps-là, qu'on va faire? l'abbé qui était là-bas, c'était. Também que estava aí era. Je ne sais pas si c'est l'abbé qui là. Já não lembro. Il était connu comme ça, je ne vais pas citer son nom. Alors on a commencé. Agora, começamos. Nous, on a commencé. Il n'y Nós avait pas de começamos. bus Não tinha super Lemba. ônibus
derrière la foi, atrás da foi. 7e rue, on est pas, rua. vous comprenez? Pas premier, Primeira, fomos. Gombe, Chegamos até o Gombe. Elikia. Elikia. Vous comprenez? Entendem? Déjà, j'ai fait ce trajet. Fiz esse trajeto. Maintenant, je dis que Eu disse que je ne viens pas à l'église parce que ma voiture est en já panne. não vou vir Est-ce à que vous igreja trouvez que porque je meu suis carro- normal, moi? Mas será que vocês pensam que eu sou alguém normal? Moi, quand j'étais là-bas, je venais à Quando eu l'église estava, eu vinha na en igreja transport en commun. com ônibus. Je prenais le train. On se voyait Train. avec les fidèles. Nos encontramos com os fiéis. Mais ce n'est pas mon problème. Mas isso não é o meu problema. Je pouvais me dire non. Je dis Poderia non, muito moi bem je dizer vais não. à l'église. Vou à igreja. Vous venez pas à l'église parce que votre voiture est en Vocês não panne. vêm à igreja porque o vosso carro. Est-ce que vous estragou? croyez que vous aurez la voiture là tous les jours? Será que vocês terão um carro todos os dias? Et parfois même vous ne savez pas E às vezes conduire. vocês On vous nem conduit, sabem mais conduzir. vous venez Vos pas à levam, l'église. mas não gostam de vir na igreja. Vous venez pas à l'église. Vocês não vêm Ma na voiture est igreja. en panne. Ah, meu C'est carro comme si c'est estragou. toi qui conduis. Como se fosse tu que conduzes o carro. Prends le transport en commun. Il ne Pega faut pas être transporte charnel. público. Não pode ser da Dieu carne. n'a pas besoin de ça. Deus não precisa C'est pourquoi la disso. Bible dit Por isso tout que ce a que nous Bíblia diz, connaissons todos que nós passera. vai passar. Seule la parole de A Dieu única ne coisa que não passera passará é a jamais. palavra de Aujourd'hui, Deus. la prière que tu vas Hoje, a faire, oração tu que ne tu vais demandes fazer, rien à Dieu. Não pede nada ao Senhor. Tu vas dire à Dieu Tu seulement, dirás ao Senhor, fais mourir faz morrer les actions as ações de la chair dans mon carne corps. do C'est teu tout corpo. la prière. É tudo. Ne demande rien. Não Oh pensa Dieu, nada. donne-moi. Oh, Deus Aujourd'hui, il n'y dá. a pas donné. Hoje não há nada. Aujourd'hui, il n'y a pas donné. Hoje não há nada para vós. Si la chair meurt, Se a carne il morrer, y aura l'amour dans cette église. haverá amor nesta igreja. Comprenez? Entende? C'est parce que la chair É vit porque a qu'il n'y a carne pas vive, l'amour. que Je não suis há obligé o de dire, amor. Sou obrigado a parlez-vous. dizer, conversa, Non. Não. On ne doit pas vous apprendre l'amour. podemos L'amour mostrar o doit être amor. inclus. O amor pode estar incluído. L'amour doit être O intégré dans l'homme. o amor Quand deve vous estar êtes enfant de Dieu, Quando vous vocês êtes são filho de automatiquement Deus, vocês são automaticamente enfant de Dieu, filho vivant de dans le Deus, royaume de Dieu, vive no avec reino de un Deus. seul symbole, Seu l'amour. filho, o amor. Dis à quelqu'un l'amour. Diz a alguém o amor. Oh non, je me méfie. Ah, non, é, tu n'as está- pas d'amour. Não, não tens amor. L'amour ne se méfie o pas. amor não desconfia. Que Dieu vous bénisse. Deus abençoe. Dieu parle.